You are mine forever. Thank you for coming in my life. You are mine forever. تو زما یې د همیشه لپاره. Forever ول کېږي د همیشه لپاره. Thank you for coming in my life. مننه زما په ژوند کې د راتلو لپاره. You are the apple of my eye. We are going on vacation tomorrow. You are the apple of my eye. تو زما د سترګو تور یې. Apple of eye ول کېږي د سترګو تور. We are going on vacation tomorrow. موږ سبا ته د رخصتي لپاره ځو. Really? I have never traveled before. I am on top of the world. Really په حقیقت سره I have never traveled before. ما له دې نه مخکې سفر نه دی کړی. Travel ول کېږي سفر کول. I am on top of the world. زه ډېره زیاته خوشحاله یم. On top of the world ول کېږي ملګرو چې ډېر زیاته خوشحالي احساس کوي. We are going on honeymoon. We will have a lot of fun. We are going on honeymoon. موږ به په هانیمون باندې ځو. هانیمون ول کېږي ملګرو یوه داسې رخصتي چې په هغه کې میړه او ښځه وي. څه دی؟ د هغوی رخصتي وي. دوی په یو سفر باندې ځي. We will have a lot of fun. موږ به ډېره زیاته مزه هلته ولرو. Where will we go? Where will we go? موږ به چیرته ځو؟ Wherever you want, my love. Where would you like to go? Wherever you want, my love. هر چیرته چې ته غواړې زما مینې. Where would you like to go? چیرته ته غواړې چې لاړه شي؟ I want to go to Canada. I want to play in snow. I want to see the beautiful lake. I want to go to Canada. زه غواړم کاناډا ته لاړه شم. I want to play in snow. زه غواړم چې په واوره کې لوبه وکړم. Snow ول کېږي واورې ته. I want to see the beautiful lake. زه غواړم چې ښایسته جهیل ووینم. Lake ول کېږي جهیل ته. Fine. We will spend our honeymoon in Canada. Fine, صحیح ده. We will spend our honeymoon in Canada. موږ به خپل هانیمون په کاناډا کې تیروو. Madam, you have to invest shares in your company soon. Madam, you have to invest shares in your company soon. ته باید پانګونه وکړې ستا د کمپنۍ لپاره ډېر ژر. We are running out of time. The sale is very bad of this month. We are running out of time. موږ سره نور وخت نشته. Running out of time ول کېږي چې مطلب نور وخت څوک نه لري. د په running of time استعمالو. The sale is very bad. دا خرڅلاو چې دا ډېر خراب دی of this month د دې میاشتې. I can understand. Don't worry. I will figure something out. I can understand. زه پوهېدلی شم. Don't worry. پریشانه کېږه مه. I will figure something out. زه به یو څه حل راوباسم د دې مشکل لپاره. ملګرو figure out ویل کېږي یو سلیوشن یو حل پیدا کول د یو مشکل لپاره. څه دی؟ You may go now. You may go now. تو اوس کولی شې چې لاړه شې. Oh God, help me. What should I do now? I have to save my company. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړې. What should I do now? زه باید اوس څه وکړم؟ I have to save my company. زه باید خپله کمپنۍ وژغورم. I think Judy is right. I have to apply for a personal loan. I don't have other choice. I think Judy is right. زما په فکر جوډي صحیح ده. I have to apply for a personal loan. زه باید اپلای وکړم د شخصي پور یعنی قرض لپاره. I don't have other choice. له ما سره بل انتخاب نسته. You are looking gorgeous, my sister. Have a nice vacation. You are looking gorgeous, my sister. ته ډېره ښایسته ښکارې زما خورې. Gorgeous ول کېږي ملګرو ډېره زیاته ښایسته. Have a nice vacation. یوه ښه رخصتي ولرې. I will miss you a lot, my dear. Enjoy your vacation. I will miss you a lot, my dear. زه به تاسو ډېره یادوم زما خوږې. Enjoy your vacation. خپله
رخصتي انجوای کی مزه ځینې واخلي. Thanks, Mom. I will miss you too. Thanks mom. مننه مورې. I will miss you too. زه به هم تاسو miss کوم یادوم. Take care, my son. Have fun. Take care my son. خیال دې ساته زما زویه. Have fun. مزه ولرئ. Good morning. We would like to check in, please. Good morning. سهار په خیر. We would like to check in please. موږ غواړو چې داخله وکړو د سفر لپاره. check in ویل کېږي ملګرو رجسټر د خپل ځان رجسټر کول یعنی داخلول د سفر لپاره. Sure. May I see your passports and tickets, please? Sure یقینا. May I see your passports and tickets. آیا زه کولی شم چې ستاسو پاسپورت او ټیکټ وګورم پلیز مهرباني وکړئ. Sure. Here you go. Sure یقینا. Here you go. دا واخله. Thanks. So, you are flying to Canada. Thanks مننه. So you are flying to Canada. نو تاسو کینیډا ته سفر کوئ. Yes. We are going on honeymoon. Yes, we are going on honeymoon. موږ په honeymoon باندې ځو. Here are your boarding passes and tickets. Here your boarding passes, passports and tickets. پاسپورت او ټیکټس خو تاسو پیژنئ. boarding passes ویل کېږي ملګرو ډاکومنټس یو داسې ډاکومنټس یا اسناد چې هغه د سفر کولو لپاره استعمالیږي. سیدې نو ته boarding passes ویل کېږي. You will be boarding at gate number 468 in an hour. Have a nice trip. You will be boarding at gate number 468 in an hour. سیدې تاسو په مطلب سفر کوئ یا په ګیټ نمبر دغه 468 کې په یو ساعت دننه کې. سیدې have a nice trip. یو ښه سفر ولرئ. Thank you so much. Thank you so much. ډېره زیاته مننه. If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going to love it.